Menstrual hygiene is something which needs to be tackled with braveness and tackled with a lot of more awareness. आणि ताज्या खातीर सदांच बायल मनीस सदांच फाटल्यान रावता वा लजेच्या खातीर कितें तरी प्रॉब्लेम असतात. I think Labour and Employment Department has taken a very unique scheme today, which is towards this particular initiative of getting this scheme called as Stree Sakhi. Stree Sakhi scheme आयच्यान लॉन्च केल्ली आसा. त्या स्किमाच्या अंडरांतल्यान to take care of menstrual hygiene, we are going ahead and ensuring that all employees who are basically in various industrial sectors, various hotels, various other sectors of work आणि तांची भुरगीं जी स्कुलांनी शिकतात तांच्या खातीर हायजीन मेंटेन करपा खातीर we have gone ahead by asking various companies, the mega companies are asked to put this type of सॅनिटरी नॅपकिन मशीन जी वेंडिंग मशीन जी असता ती तांकां इन्स्टॉल करपाक लायिल्ली आसा ऑन CSR बेसीस. जे मिडियम आनी स्मॉल इंडस्ट्रीज आसा थंय वी हॅव टेकन इनिशिएटीव वेर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट अंडर देअर बोर्ड्स will ensure that the dispensing machine and the incinerator will be installed by the department. The cost of the incinerator and the dispensing machine will be borne by the department. ताजे रनिंग एक्सपेन्सीस आसा ते रनिंग एक्सपेन्सीस त्या कंपनीक पळोवचे पडटले ऑफ द एम्प्लॉईज. सो सायज ऑफ 30 एम्प्लॉईज वा लेडीज 50 एम्प्लॉईज वा लेडीज 100 एम्प्लॉईज वा लेडीज तांकां वेरियस कंपनी प्रमाणे तांकां तांची कंपनीक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची पडटली. आज आमी ही स्कीम जी लॉन्च केल्या तांच्या भुरग्यां खातीर schools also have been mapping has started. So effectively 1st of April, I think all these machines will be installed minimum at 20-25 locations on a trial basis for 3 months. आणि मागीर ती संख्या आनी वाडटली. आमचो टार्गेट आसा की 1-2 वर्सां भितर टू हॅव 100% कवरेज ऑफ ऑल द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इन गोवा. होटेल इंडस्ट्रीज, all industries covered under shops and establishments, all industries in the industrial estates. आणि हातून एक नवी म्हणजे गोवा टुडे कॅन प्राउडली से दॅट we have taken the initiative of starting a thing which has been long wanted and people have always been एखादी hiding or maybe feeling shy to talk about it. आणि ताच्या खातीर खंय ना खंय उरताले. ह्या डिपार्टमेंटांतल्यान ही जी युनिक स्कीम सुरू जाल्या स्त्री सखी, हातून ही सखी मशीन जी आसा ती सगळ्या कडेन जी इन्स्टॉल जाली. Monitoring will be done at the level of labor inspectors who are normally going right for routine checkups also. They will be also told to ensure smooth functioning of these machines. आणि हातून टू अचीव स्वच्छ भारत नितळ गोंय सगळें करता आसतना 1-2 वर्सांचे आमी टार्गेट दवरिल्लें आसा की 100% अचीव करतले इन इन्स्टॉलेशन ऑफ दीस मशीन्स. लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ऑलरेडी एडशो रिलीज केल्या. वी हॅव आस्क्ड फॉर इनपुट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज ऑल्सो हू आर देअर to register themselves with all the data and basically mainly asking them Aadhaar based, so actual factual data मेळटलो. The next round after getting all this, आता major challenge is shops and establishments. तांचो डेटा मेळप, registered units registered under shops and establishments. So we have given them time bound. म्हाका दिसता 15 काय 20 मार्च पर्यंत सगळ्या डिपार्टमेंटान ही चॅलेंज घेतिल्ली आसा की 20 मार्च पर्यंत सगळो डेटा घेतले म्हणून इन टर्म्स ऑफ शॉप्स एंड एस्टॅब्लिशमेंट्स. सो डेटा सगळो एक कडेन जालो आणि जशी आमी भुरग्यांक रजिस्टर करपाक अवेरनेस आता तयार करता, द नेक्स्ट क्वार्टर वी शूड हॅव द होल फिगर ऑफ अ प्रॉपर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा विच विल बी आधार बेस्ड अँड विच विल ऑल्सो हॅव पीपल रजिस्टर्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट. ती एम्प्लॉयमेंटाची पोर्टल बाकीच्यो गजाली हेच आनी एक लॉन्च जायत वतले. जरा NCS पोर्टल्स इज ऑफ डुईंगा खातीर. सो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हॅज ऑलरेडी इनिशिएटेड लॉट ऑफ थिंग्स विच विल बी सीन इन द नियर फ्युचर.